Assalamu alaikum. Bugün biz Sokuluk mal pazarında eкен mi? 12 sentyabr oldu dostlar bugün. Чүй облысы Sokuluk mal pazarında ушул жылдан баштайын да. Жаш кандай бээ байке? Жаш бе? 2 асы. Канча сурап атасыз? 125 миң сом. Бооз бу? Жок, Сойгонго етке. Semiz eкен bu. 125 bin son. Tak, o taygo de. Kança? 90. Jaşı qanday? Bilbeysiz ne yaşın? Jaşı çoğ ele eken bu 90 bin son deydi. Tak, bu yerde urgaçı tay turat. Bayga kança surap atasiz? 55. 55 bin. Paltaraşka. Urgaçı. Paltaraşka 55 bin son. O жылқын есі жоқ. Так, ол тайғы дейм. Байга қанша сурап атасыз бұл қараға? Ассалаумағалейкум. 130. Жашы қандай? 1,5. Paltaraşka 130 bin son. Semiz. Boyu qanday ekan bu? Üretildi şey ha? Yok. Bulça bu. Kız 60 erkek ha bu da ha? Bu 1 yaşa değil. Yok bir değil. Bir değil. O çoğurak ko. Hem bu hem işte kan var mı? Kanı var mı? Tak buna qarağınızlar bu 55 bin son. Qanchadan bo'ladi ham bo'lish? Bilbektim hem. Bazar bağı berdi, sırada? 45 verip etti. 45. Vermediniz ha? 130. Hem oyumuz var da muncha gelse berem degan. Bu benim etmez. Bir balam şaka. Nasıl emas be? Yaxshi. Qarayveringizlar mana. Assalomu alaykum. Qancha surap atasiz? Be. Jashi qanday bu? 3 yaş oldu. 3 yaş. Qanchani to'ldi o'shanda? Ya. Qanchani to'yiladi? Qancha o'tadi bo'lish? Bazar bağı verdi, sırada. 100 suradım. 100'e vermediniz. Soygonga ekan da, semiz ekan. Tevet deydi, korkup ötmedim артына. Tak, buna Qashqataylar. Erkek mi? Qancha surap atasiz? 1 yaş. 8 ay. Ha, 8 aylık. 60 bin ha? Semiz ekan. 60 bin deydi. Ha, beyiçi? 120. Bu kulunuz da bu ne? Bu qanchani to'ldi? Bu ikincisi. İkincisi ha bu lan. Kaçtı kaçılık be? Kaç kana? 120 bin 55. Nalon. O жақсы тайлар тұрады, есі жоқ. Сұрағанға. Байке, қайсы сілердікі? Бар бұяқта сілердікі? Сізге байке? Қайсы о қанша? Так, бе екен, қаншаны туды? Қанша сұрап атасыз? 125. Боз бұ дейм, а? Жайытта жүрген 125. Оларча? Ya. Қандай ба? O қарасы. 110 olmazsa. 95. 110, 125. Kaç var bu? Tak, ol bir neyse yok. Tak, buna tay. Erkek mi? Urgaçı. Jaşı qanday? Paltaraşka. Paltaraşka. Qancha surap atasiz? 70 bin son. Urgaçı tay. Jaşı 1,5 yaşta. Qancha o'tmagan bo'lish? 65 mi? 65 болады.
Assalamualaikum. Siz qancha so'rayapsiz aka? 51 to'g'ri. 51 ming. Yaşı 1 yaş. 1 yaş 2 ay. 1 yaş 2 ay. 1 yaşdan o'tib qolgan. Qashqatay ekan da. 1 yaşdan o'tibdir. Qaysi kanal? Bazar alamı degan. Archaqdan tartalmaydi ekan da. Tak, bu yerda daha tay turadi. Kunde jol. 1 yaş qo'yaymi? Qancha so'rayapsiz? 60. Qashqa. Assalomu alaykum. Bey qancha so'rayapsiz? 130. Qanchani tug'di bular? Mende 3 Yaşı qanday bo'lib qoldi shunda? 9-10 yaşda olmuş. 9-10 yaşda. Qancha bo'ladi bo'lish? 110. 110 ga beresiz ha? Mana. Cho'ng beyga. Onday bo'lgan. 130 ming so'rayaptir. Bu yerda daha bir tay turadi. Qanchaga aka tay? 65. 65, 1 yaş. 1 yaş, 65 ming so'm. Erkek tay. O urg'och. 1 yaş bo'lib qo'yaymi aja? Paltarashka. Qancha so'rayapsizlar? 55 so'rayapmiz. Ya, 55. 55 ming. Ustupka bo'ladi-da. Qancha oladi? 49 ga berasiz. Ya, 49 ga berasiz be. 50 ga beramiz. 50 ga berasiz. Mana. Urg'ochi paltarashka tay. 50 ga bo'ladi deydi buni taqsir. Tak, molar kimniki ekan? Arkisi bizdeki, berki bizdeki. Bu Beygo deymi? Baytal. Baytal. Semiz baytal. Semiz Baytal. 80 so'rayapsiz. O ta qancha so'radingiz yigit? Hozir o. Lan asıl 60 to'g'ri. Yaşı qanday bunun? 1 yaş. 1 yaş. 60 ming. Erkek tay ekanmi? Qarangizlar. 50 ga olganda. 55. 55 ha? 55 bo'ladi deydi. Daha ketaveraychi. Ko'raychi qayra. Mana. Assalomu alaykum. Sizniki? Bizga qarash. Bu Tak. 50, bu 170. Bu 50'liktin yaşı qanday? 1 yaşar erkek tay ha? 50 ming so'm. Vardı Semiz ekan bu yaxshi. Qancha oladi ham bo'lishi bu? 50 ga bo'lsa. Ana tushmaysiz. Bu 170. Bu 170 yaşı Qulan. Qoni qanday bo'lib qoldi ekan? O'zini qarab ayirg'ada. Apazı Karabayır, Rossiya'da. Enesi Rossiya, Polşa degan Polşa. Polsha. 170 ming so'mda. Bo'yi qanday ekan aka? 1.55 ta. Mingi. Mingi emas. Yuratilik. Marka Paltarashka. Tak, bu paltarashka. 1 ay bağlıdır. 70. Bunda 70 erkek. Marka sizdeki. Telefon nomer veriniz. O yaxshi ekan. 70, 0777 55 58 44. Qaqda turadi? 44. Aeroport Aeroport chaqda turadi ekan. 0777 55, 58, 44. 55 58 44. Çalaverasizlar. Bazar alamı degan. Bazar alamı. Bazar alamı. Nah, taylar. Joy eskele. Qancha ekan jigit tay? 80. Yaşı qanday bunun? 1,5 yaş. 80 ming so'm. İnadasın mı? Üretilik mi? Sen vesing jengille inseng bo'ladi. Qancha metr bo'ldi bu? Qaysi kanal ekan? Bazar alamı deydi. Tak 85 ming deydi. Ama o kimdiki? Var neyisi yok. Paltarashka. Erkek urg'ochi? Urg'ochi. Qancha so'rayapsiz? 60 ming so'm. Так, eti нормальный.
Qancha bo'ladi ham bu? Qancha oladi? 57 3 tushsa. Tak, mo'lar kimniki? Meniki olaman. Ularda sizniki? Ularda paltarashkalar qanday? Ko'kda paltarashka. Buldağı. Bu qani o'qadi? Cho'ng'a bu. Orlovskiy Rossiyadan kelgan. Orlovskiy Rossiyadan kelganda yaxshi tartalbaydi ekan-da archaqlarini. Masalan, bu qancha so'radasiz? 130 ming. O sarıgacha? 70. 70. Qashqa ekan ha? Tartibdang. Bularda erkek ha? Ulargacha, bular erkek. Narx qarachi qara. Qara 60. 60. Bir yaş bo'ldik qo'ydi ham ha? Bir yaş bo'ldik. Bu yoqqa kirib tartalmaydi ekan-da. 0508 07 05 44. 07 05 44. Buna 1 2 3 4. Taydını çalıyorsun. Qarta turadi? Stepnoy ayılında çüy Stepnoy. Tak, buna taylar. Bunların eğileri kim ekan? Eğileri yok. Tayların. 4 jarımdan beri. 4 jarımdan mı? 4 mingden 5 yönten alып кетесиz. 4 jarımdan veresin 5 yönten. Жақсы. Yeşe ötün 4 mingden buna. Kozula. Берскен уже байкам. Берсең қол. Жоқ, бере албайм. Kimdeki? Sizdeki bayka var. Sizdeki bayka. Bazar alamı. İyici yok. Tak, buna 130 ming so'm. Bir yaş. Bir yarım yaş buna. 2 butu oq qashqa ekan. Qaysi sizlarniki? Arqi qanchani to'di bular? 5'ti. Qancha so'radasiz? O, qancha so'radasiz? 100. 100 ming so'm. Bunda qichib qoladi-ku. O tay kimniki ekan? Qancha so'radasiz? Ya. 40 ming. Qanchalik bu? 4 aylık ha? 40 ming deydi bunda. Erkek tay. 5 metre жетпей өз қолы O kimde gelgen jigit? Qancha? 65. 65. Ha, bir yaş mı? Erkek ha? Erkek. 65 ming so'm. Tak, bunisi-chi? Bunisi 1,5 yaş 90. Paltarashka 90 ming. Semiz etki ekan ökөтең. Yaxshi. Qashqatay ekan, daha qaysi bor ya? Bu yoqda qolganlar. Yoqda o'zi. Bozor al. Toshbuloqda chava yurgan жылқы ekan ati. Qancha yaş ekan bu? 8 yaş. 8 yaş ha? Qancha so'radasiz? 110 ming. Taqalanib turma. Bunda olgan. Жылқы 110 ming so'm. Bayga kimniki ekan bu? 120 ming. Tak, boyu yaşı qanday bunun? Boy 55. Akılbek. Aqılpekin. Arap. 120 ming. Ana. Allah bilir. Ne kaçtı? Qancha so'rayotgan bu qayda?
Bize gerek. Ballar oynap жатат мында. Vallahi. Sekret mi? Mazlıklar. O kimdik ekan жылқы? Есі жоқ бұлардың, а? Сынды жылқылар. Есі жоқ. Manasından diyecek bakalım. Ondan жылқылар. Оның да есі жоқ. О, сатылып тұрмауын көріп екенбіз содасын. Ассалаумағалейкум, қанша болды екен? 110-ға кетті. Жашы қандай оның жаш? 3 жаш. Мінгі де бұла? Иә. Мінгі де? Mingi minib alıştı yani. 110-ға кетті. Жақшы. 110 min, 3 жаш. Тартпайлы қоя бұрат беді. Сатылбай бұл? Allah. Қаншасы родат ба? Бекке бұны балдар. Қаншасы родас ба ке ба? Қаншасы родат тетті? 140. Жашы қандай жаш? 4 асы. Бойы жа? Бойы 1.70. Бұттарына қарағыздар. Біреу тақаланып тұр. Тақасы түшкен ошы да біреуіне. Бар мı? Neler var ya bakalım? Garantiye bir alayım net mi? 4 ası. Так, o kökcalı tartıp geleyim ya. Onda olan. Assalamualaikum baka. Qanchasi rodasi? 180. Так, жашы қандай оның? 7 асы. Бойы-ча? Бойы 1.60. Так, нелер бар мұның бәке? Үйір гарант. 2-3 жолы или 2-3 жыл? 2-3 жол, а? Çaldın atı? Takalarda normal. Hiç yeri uğramaydı ha? Telefon numara veres mi? Bıraşkanız kana? Numarini aç. Telefon numara. 0725 29 42. Uşu номерге çalasыздар мына. Кличкасы не екен бұл эми?
Кришкасы жоқ, көк жалдап қойған. 200 мың. Жашы қандай? 5 жас 6 жаш болды. Жасы 6 жаш. Так, нелер бар? Бойы қандай екен? 1.65 бар болды. 1.65. 66 осындай. Нелер бар? Үйір, Улақ. бар. Төшін тарсаң, төшін Азыр. боковой жағын. Информация алайын да сіздерден. Не өнері бар? Тиштей, қандай? Теппей, течқан, жош, қол бала. Қол бала. Теппейді дейді. Жош. Қанша дедіңіз әлі? 160 дедіңіз бе? 200 дедіңіз, а? Түштері. Бұттар. Онда оған. 200 мың сом. Орындарын қараңыздар. Артқы бір бұты қара екен. Ақ екен деген. Қалғанда полный чым қара. Так, 0555 19 84 79. Орбай сол барда тап-таза мына. Чала бересіздер шу номерге. Қақта тұрады бұл? Жалда. Жал, шаарда. Село жалда. Село жал. Ороқ жақта. Бишкекте. Чала бересіздер. 110 мыңға алынып тұр мына. Шулат. Достар, қараңыздар, жылқы толтыра. Қадас? 180 мың сом сұрап тұр. Жашы қандай? Жашы? Жашы 5 жаш. Жашы 5 жаш. Тақаланған, а? Менге барды жақшы. Нелері бар ең? Үйірі өчкен, ұлақ көрілік. Ұлақ көрілік, үйі көчкен. Жақшы. Арт жағыдан. Бойы қандай екен бәке, бойы? Бойы 1.70. Так, телефон номер айтыңыз. 180 мың сом сұрап тұр. 0551 62 65. Дағы 62. Қақта тұрады бұл жылқы? Беловодск, Московский район, Беловодск айылында. Бұдар тиейін деді ғой. ТВ деген ойлаңыздар. Рекламаны жақшы бүтерді. Bir tepti ғой. Жігіт қанша сұрап атасың? Я. 200 мың. Так, бойы қандай екен? Жашы қандай? 1.70, а? Жашы жаш? 4 жаш. Нелері бар ем? Жаңғылы үйретілі одатты бұл, ұлаққа шығылек. Тақалан әлек мұна. Төштеріні қараңыздар. Бұттарыны. Орбай таза. Үйірге қошылылек ше. Қанша олат ем болыш? Жоқ ем мен видео тартым. Ютубқа. Онда оған жылқы. Телефон номер берем да. Чалып сұрап алат өздер. Айт. Айт өрсін. 0709 15 11 21. Чал өрістер. Тай жақшы екен, езі жоқ. Сұрайын деген. Так. Öyle daha aygır durad. Kimdi keke makası kemez mi? Bunda yesi yok. O taydı tartakta videonu ayaktayız. Assalamualaikum. Jaş qanday ekan? 2'de. Ya. 2 jaş. 2'de. Qancha so'rab atasiz? 95 85. 95, narxi 85 ha?
Бұл да екіде? Екі жаш. Тайлар 95-85. Бурал еще үргөтілді кел? Мінгі? Жаш балдар ілет тадыр, Екотен еркек пе? Erkek taylar 95-85. Dostlar videonu аяқтайбыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. Каналға катталғанды ұмытпаңыздар.